Jinavedan uçan radyoya denge gelden başkodarın hece İronehi kanunu 2024 düşenli Brüksel'e saat 12'de lahamede çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş bikenle peşiçen sarın uçağınma. Devlet Atırka'da girker an İsa'yı konkujikir. Geceke derbare geçeden ile Suriye'de kavmen uhil veşin rejima bas da huyanekda. Mazlum dinç kut ve pergala işkence ya İmrali'ye bedavi beben. Seran sera Avrupa'ya bu parasına deskeften rojava gelli qadane. Konsey öyle kariye İru bavaki avarte derbare Suriye'de bicive. Dubareden başkodarın hejam dest bi berfirî hanuçên xwe dikin Dewleta Tirkiye dagirker li gundeke Ayn Îsayê komkujiyek kir. Balafira bê mirov a biçêka Dewleta Tirkiye dagirker şevedin li gundê El Mîsterîhayê Ayn Îsayê bombabaran kir. Di êrişê de jin û zarok ji di nav de 12 sivîl hatin qetilkirin. Çavkaniyên herêmê ragihan ku êriş derdora saat 11 şevê de pêk hatiye. Li gorî çavkaniyan navên kesên hatine qetilkirin wiha ne. Mustafa Mihemed İbrahim İdo, du keçên Mustafa Mihemed İbrahim û hevjinavî, keça Ebu Fadî, keça Ahmed Feneş, İsmail Kure Ebu Fadî, Muhammed Mihemed İbrahim İdo Ebu Fadî û pênc zarokên ki navê wan nehat zanîn ji alî Dewleta Tirkiye dagirker ve hatin qetilkirin. Hevserukatiye konseyre ve bera KCK got li Suriye çare seriya pirskirê kan bifirsen daneteva demokratik pêkane. Hevserukatiye konseyê rêveber a KCK derbarê geşedanên ku du hefteyên dawî de li Sûriyê dixewin daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin. Bi hilweşîna rejima Basê re li Sûriyê demeke nû dest pê kiriye. Em hêvî dikin ku ev rewşa nû bibe sedema ku hemû gelên li Sûriyê bihevre bi rengekî wekhev û azad bijîn. Hilweşîna rejima Basê cardin îspat kir ku sîstema netew dewlet ya yekperest ne çareseriye. Rêbera po rastiya netew dewleta yekperest bi kurahî nirxandiye û diyarkiriye ku ev sîstem dijberê mirovayî û civakê ye. Geşedanên li Sûriyê ev rastiya dîrokî ya ku ji aliyê rêbera Apo ve hatiye diyarkirin piştrast daxuyanî wiha dewam dike. Weke KCK ji bo li Sûriyê derbazkirina pergala netew dewletê ya yekperest û pêşketina veguherîna demokratîk em her tim di nava hewildanan de bûn. Gelê Kurd ji bo tekoşîna ku pêşxistî re xwestiye Sûriyeyeke demokratîk pêş bikeve bingeha vê pêşxistiye. Lê rejîma Basê değişmendiya netew dewlet ya yekperest de israr kir. Ev jî bu sedem ku gel hîn zêdetir êşê bikişîne. Ji vê ûşin de tiştê ku gelên Sûriyê hesreta wê dikişînin pêşketina Sûriyeyeke demokratîk e. KCK dibêje azadiya civakê bi azadiya jinê dikare pêk were û wiha dom dike. Azadiya jinê cewher û wateya civakbûnê îfade dike. Sûriyeya nû encax bi pêşketina azadiya jinê re dikare demokratîk û azadî parêz be. Daxuyanî bi van gotinan balê dikişîne ser kiryar û armanca Dewleta Tirk jî. Ji bo pêşî li pêşketina jiyana demokratîk û azad a li Sûriyê bigre demeke dirêje êrişî Sûriyê dike û dagir dike. Armanca Dewleta Tirk ne tenê xirkirina Kurdan e. Di hema demê de dixwaze pêşî li veguherîna demokratîk ya li Sûriyê bigire. Divê hêzên Sûriyeyên alîgirê Sûriyeyeke nû vê nêzîkatiya Dewleta Tirk qebûl nekin û li dijî êrişên Dewleta Tirk û çeteyên wê helwestekê raber bikin. KCK vê bangê li gelan dike û dibêje devê gelê me li ser bingeha şerê gel yê şoreşkerî xwe birêxistin bikin û parastina xwe ya cewherî bikin. Eger rastiya Kurd neyê dîtin û mafê wan neyê naskirin, ne Sûriye demokratîk dibe ji nakokiyan rizgar dibe û ne rojhilata navîn. Bi van daxwaz û hestan em hemû gelên li Sûriyê pîroz dikin û bawer dikin ku ev ê Sûriyeyeke demokratîk û azad ava bikin. Dewleta Tirk êriş bir ser sivîlan şehîd û birîndar hene. Dewleta Tirkiye dagirker gundên Harmal û Muharremla yên zirganê ku li herêma Cîzreyê bombe dike. Li gorî nûçagiyanên Anhayê de encama bombardmanê de sivîlek şehîd bû, gelek sivîl jî birîndar bûn. Hat ragihandin êriş di van kêliyan de jî dewam dike.
لمن بچه شرکه گراند قومدن آبرا شهروان مثالشکریا من بچه و چتین دولتا تک ده جدو بشو و ور و لناوند باجار من بچه شرکه گراند قومه بمهیک و وسایت که چته آنکول من بچه کتن که مینا شهروانان لگل چتین تیده هاتن امها کرن هر وحال دیر هافیر جدو وسایتن چته آن هاتن امها کرن شهروان مثالشکریا من بچه 14 چتین دولتا تک دیل گرتن دسریت ناوند باجر گندل در دور و قادن قره قوزاک و سیرینه به دهان جاران جالی بالافرین دولتا ترک و هاتیه بومبا باران کرن شر لمن بچه بگیرانی دوام دیگه کنسیه برا کنگره نتویا کردستان کنکه گود سیاستا کرد و برجوانده نتوی دستر هر تشتیره وره دیتن کنسای رهبر کنگره نتویی کردستان کنکه تکلداری بویرین لباکور و روجلات سوریه و روجاوی کردستان داخیانی اکتا و گوت هزین مخالف به سرکشی هیئت تحریر الشام و هن گروبندن دبن کنترول دولت ترک ده بشک برفره جهاک سوریه خسته بن کنترل خواه دشر و پرچینان ده تل رفات و هرمن شهر با جالی گروبین بسر ترکیه و هاتن داگر کرن به 10,000 خلک هرم جارا کردن کوشبر بون و نهاجی به مبستا داگر کرنه بر خدان هرم منبچه آرمانجو هدف ترکیه و چتین دبن کنترل و ده داگر کرنه همو هرم روجاوی کردستانه کنه که دستیشان کر که مترسیک مزن هیا و دبه که کمکوشی ورن پیکانین و دستکفتین گل کرد تک ببن آرمانجا دولت ترک داگر کرنا روجاوای کردستانه او پیکانینا کمکوژی و گوهرتنین دموگرافی هرم ده روجاوا سرکه یا دولت داگر کر یا ترکیه ده کنه که دازانین که روپلک نو دگشدانین داوید درکتی هوله و دوه همو کرد به یک ریزی دستکی بدن روجاوا جبر که و دمک نزک ده دیالوگ ببه بنگه چاره سرکرنا پرسکریکان دوی سیاست کرد برچوندی نتوایی لپش هر تشتی بگره و دستکفتین لروجافا و باکور روجلات سوریه سفربر به دوی همو پارتی ریخستنین کردستانی جبو پشتکریا روجافا داخویانیان بدن او مسئولیت که نشتمانی و دیروکیه تکچونا دستکفتین روجافای کردستانی تکچونا دستکفتی و ستاتویا باشور کردستانی یجی Parlamenterin Fransi Gutun Rojava modeleke peşkeşlik ve vere parastan. Parlamenterin eni gel anuya Fransa'yı tekileri geçeden ile Suriye daxuyane gidan. Ne daxuyanda biserna ve Paşeroja Suriye'ye aidi gelen Suriye'ye de ev yekatın gutun. Rejima Esad Hilveşiyaye Türkiye jiberviye ke xemgin nabe. Divê ji ber sûcên giran werê darizandin lêbelê divê bi baldarî têkiliyên komên ku ew têk birine yên li gel El-Qaîdeyê werin nirxandin ji ber vê yekê divê gelê Sûriyê di zûtirîn demde li ser pêşeroja xwe bisekine gelê Sûriyê ji bo pêkanina serweriya xwe xwedî hemû derfetane di daxuyanê de balê dikişinin ser pergala li Rojava hatiye avakirin jî û hatiye gotin hikûmeta Rojava ya beşdariya gelên Kurd Arab Suryanî û PKK'ên din divî pêvajoyê de modeleke pêşkêş dikin divê ev model ji gef û êrişên dewleta Tirk were parastin daxuyanî bank li hêzên herêmî û nav li tevî dike ku destwerdanê karên navxweyî yên Sûriyeyê nekin. Jinên li Şêx Mexsûd Eşrefiyê dest şankirin ku ew ê parasla taxên xwe bidomînin. بيجي برخدانا شيخ مسعود بيجي برخدانا الشفيه عمل كلك هذا خنا هذا ما عسكري وحتى دوية ام كلكنا حتى دويك خوين دماده هيا ام دست تاخ خبر نادن عمل كلك هذا خنا چشمته خواستن ام بکر بخونی شهید هاتی افدان و تاخا ام دست بر نادن و چشمته خواستن ام بکن حتى ام در کفن جبهه کلک هذا خو چشمته خواستن ام بکن هذاك مدورده هيا ام حمی دستی دستی افد دايه ام حمی گیب هفدرا هر کار چشمته خواستن ام دکن ام حمی مصری ما انه ام کفتم به ام جتا خوش مقصودن ام دست تا خبر نادن حتی نقطه خوند مد آیا جمع ورا خواستن ام حتی جان خافی داکن مستحیل ام بیلن دست ما و دست ملت ما یک اولت خواب بیر نادن به تنه نیلن و حتی ام کانه نقطه خوند مد آیا ام عرض خانادن کسی ام ملت کی رخصتنینا
ما دست ام برنادنا وکه گوتی امکاننا هر تشتکی بکنه ام گل طاقی خبر نادن ام پارستنی طاقی خوابکن حتی آخر وقت بن آخر الشام جيوم بكن آخر نفس هم جيوم بكن ام استاذ طاقی خبر نادن ام کلک هیزا خوابس کنن و گل و برخدانه ما ان شاء الله شیلین جی دیرازوره دیجی ایریشا بانگا هفگirtine gir Ruspiyen aşiren kantona دیرازوره ایریش و کوچبرنا شینیان شهر مزارکری و بانگا پشتوانی به قصده و پاراسنا هره مرکر جروسپیان باجارو که باغوز هواز الجاسم واد بیجه پرانی خاکا سوریه دی پیواجه که زحمت را در باست به و پلان پارچه کرنا سوریه هنه جبر وی که دوه امل دورا هیزن سوریه دموکراتیک کم ببین یک جروسپیان باجارو که شیفا عبدالله الفنر شی پالیتیک شنه سروان خالان ام گل یکن ام نهیلن تو کز اولهی هرم مخراب بکه ام آماده نخوا که خوب پاریزن ام نهیلن داگیر کرد در باس ولات ما ببن ام هودان کشاندنا هرمین مبر به فتنه و شران و ردیکن روسپیا عشره الزاید آید الزاید آنیزوان کو سوریه هجای کو گلج بو اولهی آوی تیکوشینه بکه و فداکاری بده و گود دوه و آرمان جامعه بداوی کرنا شران به شرد به سدما ویرانیه اما هر دمه و هر زمانی به قصیده ربن ولاتی بناوی محمد الوبیجی افتش گوتن ام دست جی اردورو متاخو برنادن ام هفرینه ام پلانن به آرمانجا جهاف خستنا ولاتی مرتکن ام هون دن یکی تیاگل خو به پاریزن نتیجه ایریش لسر هرمه عمل انی پیش بن Dve pergala işkenceye ya İmraliye bedavi bebe u Brez Öcalan azat bebe. پارێزەرê Bîroya Hukukê 100 salê û wasiyê rêbera po mazlûm dinç têkildarî qedexeya hevdîtina bi parêzer û malbatê re ji Ajansa Welat Raqifî û got 26 salin hukuka Tirkiye li İmraliyê nakeve devrê. Bahaneyên berê rakirin, biryarên dadgehê kirin bahane. Berê jî û îro jî ev bahane nehuquqî ne. Bahaneyên cezayê dîsîplînê jî nehuquqî ne, keyfî ne û ji parêzeran jî vedişêrin. Ev jî neqanûnî ye. Mazlum dinç destnîşan kir ku devê biryar bên tebliğ kirin ku parêzer bikaribin îtiraz bikin û wiha dewam dike. Em ji ber van biryaran serî li dadgeha mafê mirovana Ewropayê DMM didin. Desthilatariya Tirk jî bi derengî bersiva biryara DMM dide. Tu bingeha huquqiya astenkirin û qedexekirina hevdîtinê tune ye. Balkêşe dadgeha înfazê meşala hewşa girtîgehê dike bahane û ceza dide. CPT jî di rapora xwe de destnîşan kiribû ku ev yek nayê qebûl kirin. Lê Desthilatariya Tirkiye di bêhuquqiyê de ısrar dike. Mazlum dinç got ku li dinyayê tu pêşengên ku ketine zindanê ew qasî têkiliya wan bi dervere nehatine xutkirin. Ev jî dide xuya kirin ku pergala li İmraliyê pergala îşkenceyê ye. Devê pergala îşkenceyê were hilweşandin. Parêzer dinç herî dawî ev tişgotin. Brez Öcalan de hevdîtina dawî ya bi Ömer Öcalan re daxwaz û banga devê parêzer werin hevdîtina min kir. Êdî ji hêla huquqî ve dema azadiya Abdullah Öcalan hatiye. Nabe ku mafê hêviyê yê Brez Öcalan bi şertan ve bêgirêdan. Êdî ev tiştekî huquqî ye û rewa ye û divê Brez Öcalan azad bibe da ku bikaribe de çareserkirina pirsgirêka Kurd de bi rola xwe rabe. Ve civaka navle tevij bu rojava bikevin avali bu tevgere de yektiya heze ya demokratik İngilistanê ku di nav de Kurd, Alevî, Cep, Sosyalîst rêxistinên şoreşger û komeleyên herêmî hene bi çalakiyekê êrişên li ser rojava şermezar kirin. Çalakî li ber herînkê civîn sentrê ya Londonê hat kirin. Li ser navê DGB İbrahim Avcı daxuyanî xwe got serdegirtina polîsan ya bi ser navên de civaka Kurda Haringede êrişa li dijî aştiye û civakek bi romet bû. Niha jî Tirkiye bi desteka çeteyan êrişî Reveberiya Demokratîk a Rojavayê Sûriyê dike. Ev êriş têkildarin.
پشتی داخویانی گرسه قربالخ بر به آوانی ناوی دجواکا کرد مشه و بلاوک بلاف کرن ل لیورپول جی و پیشنگتن ناوی دجواکا کرد کردستان دوست وان لبرگارا ترین کومبون و ایریشن سر روجاوا شهر بزار کرن لسر ناوی گرسه هفسروکا ناوی دجواکا کرد دموکراتیک eylem Cölemek axıbi gud em operasyona polisin İngilizce nidişi gel usaziye kurd şermezar dikin. Eylem Çilemerk banklı desilatariya İngiliz sanıker gud tedbiren polisi yerine çareseriye ya giring eve ku hünc bu çareseriya pırsa kurd kar biken. Lisernavi teçeşe ya Liverpool agit pürsücü axıbi gud çidi bebilabı be eme gelemeye rojava bitenene heyler. Pişçe axaftıran giseber bir navenda Liverpool'i ve despime şekir. لوارگاه پنابران مخمور چالاکیا نوبت یاج بازادی فیزیکی ریبر آپو هاتی دست بکرم بکوما سدمین روژا 580 ده دومه پیشت ریزگرتر لسر راوی کوما نوتو نهان هلیم و اشلک آخوینی امش بو سروک خواهد چه بکی ام هر در این دور سروکات کنین لازم چه بسامله من بو سروک بکی حتی سروک فیزیکی نبخواد نبینی هم داشت طلاکی خواه نوبردین هم همه راشو دنیا زونین و چه بسامله ما که همه کین جبو سروک جبو توای شورشگرا بو شهیدن شورشه تاجیت تا سروک جام شهم زارت کین دنیا همه بلا بزنه حتی هم فیزیکی سروک نبخواد نبینی تاجیت سروکاتی نرابطان مرات کرد نرابط هم طلاکی خواد دویل نوینی هم خیراتنا هات کی سرکفته میشه بی سروک جیان نابل بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو El Sadr ji bo Sûriyê nû balk şanser giringiya demokrasiyê piştî hilweşîna rejima Basê ya li Sûriyê lîderê siyasî û oliyê Şiya Muqteda El Sadr li ser platforma medya dijîtal Xê daxuyaniyek da. Daxuyanê El Sadr bi vî rengî dûrî destwerdana Amerîka İsraîl an jî yên din ji bo avakirina hikûmeteke demokratîk a jî hemû pêkatiyan ku dûrî rêveberiya leşkerî û tundrewiyê be em li benda diyaloga neteweyîne em hêvîdarin ku di navbera her du gelên birade bi navê İslam, Arab û mirovaniyê têkiliyeke ji hevsengiyê bêdanîn. Çarînûsa me yeke em ê destûrê nedin ku dijmin bi bahaneya mezhebî cihêrengiya siyasî û netewperestiyê me parçe bike. Ethem Barzani gut nakukiyan bidin aliyekî dest alîkariyê dirêjî rojava bikin. Siyasetmedarê Kurd Ethem Barzani derbarê rûxandina rejima Basê ya Sûriyê û giringiya parastina destkeftiyên gelê Kurd yên Rojavayê Kurdistanê li ser medyayê dijîtal peyamek da. Ethem Barzani gut piştî 53 salan hukümraniya binemala Esad û Hizba Basê ya Sûriyê rûxiya û jiyaneke nû ji bo gelê Sûriyê bi Kurdî, Arab û tevahiya pêkatiyên wê dest bike. Pêwîst e gelê Kurd, hêzên Kurd û aliyên din yên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê pir bi hişyarî û hestiyar tev bigerin. Ji bo Sûriyeke demokratîk û destûreke nû ya demokratîk têkoşîn werekirin. Ethem Barzani bank li hemû Kurdistanên li cîhanê kir ku destê alîkariyê ji bo serkeftina Rojavayê Kurdistanê dirêj bikin. Divê hemû aliyên Kurdî nakûkiyên xwe bidin aliyekê û ji bo çareserkirina pirsgirêkan pêngavan bavêjin. Bila ti kes desthilatdariya başûr jî ewqas ji xwe parast nebin ji ber ku ferqeke mezin di navbera gel û desthilatdariyê de çêbûye. Kosê Ewlekariyê îro baweke awarte derbarê Sûriyê de dicive. Li gor agahiyên ku çavkanên dîplomasî parvekirina Konsêya Ewlekariya netewên Yekbûyî wê îro civîneke awarte ya girîng derbarê geşedanê li Sûriyê de li dar bixe. Çavkaniyên diyarkir ku civîna awarte li ser daxwaza Rûsyayê saet 12 de werê li darxistin alîkarên nûnerê Rûsyayê li neteweyên Yekbûyî Dîmrit Polonskî li ser hesaba xwe ya Telegram ragihandibu ku Moskova xwest ku Konsêya Ewlekariya neteweyên Yekbûyî civîneke awarte ya girtî derbarê Sûriyê de li dar bixe û got ji ber geşedaran dawînên li Sûriyê ku heya niha encamên wê li ser vî welatî û gelamperiya herêmî nehatine nirxandin. Rûsya daxwaz kir ku civîneke awarte ya girtî li Konsêya Ewlekariyê werê li darxistin.
روزنامه عربی ایرو سوریه بر به نزلالی سیاسی و دچه نرخاندن درخست پیش روزنامه عربی ایرو بحث هلوشینا رژیم بشار اسد و باندوراوی لسر لبنان و گشتدان سوریه جخوره گر روجب روزنامه العرب دنیوی ساخت دبیجه جیهان گشتدان شری لهرم دشوپاندن بیکا و برسوین ایران و اسرائیل لهمبری هفچ بدن حتی سیستم هری گرنگ استخباراتی ین لهرم جی آنگو ین ایران و اسرائیل بوی مجاره و مجلبون لپلانا ترکیه کو دربه که ده رژیم سوریه هلوشینه هر لپاش پرده مابو روزنامه الشرق الوست بالدکشینه کو هلوشاندن رژیم بشار اسد و وگوهستان دستلاته لسوریه لبنان بر بقوناغه که سیاسیان و ودبه روزنامه العربی الجدید دنویسه کو تگومان کرن کل سوریه ناکوکی سیاسیاتون تنابرا دو کمانده چیبه یا یکمین اسلامیه یا دویمین سکولر ایکو گلک آلیگیرن ولی سوریه نیدن روزنامه دبیجه به سالانه دروشمه نتو پرستیا عربی دینه برس کرن او بو سدم کو جیانا سیاسی رامیاری و چاندی به دهن سالان لولید زوا ببه بله گودان جمعنو چینی رو پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش